Galatoomaan jaangootowwan keenyaani warreen lubbuu isaanii wareegan isini duuban deebifnee hidhaaf ajjechaani abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii bardhaloonni kuni bismillaahin jaarahim yaa rahmaani qaarraan nu gahee fedhuma isaatiini yaa rabbi yaa mootii khankeeti galanni nuti si faarsinaa durattuu muslimni amma si gabbarraa guyyaa fi halkanii yoo si taate malee yaammannu waan kaani yoo si taate malee yaammannu waan kaani makhluuq akka keenyaa meenu sodaachisini si qofa sodaannaa mootii mootowwanii abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii bardhaloonni kuni nagayaaf rahmataa gahiin nabiyyiini aalii fi sahabaa taabiyaa hundaani warreen jala deeman ilaa yoomittiini irraa haa jiraatu nagayaa rahmanni abshirni agartaa atis nasridiini bakka ganamatti deebisi rahmani eqallatti malee hinkittu dhugaani abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii bardhaloonni kuni galatoomaan jaangootowwan keenyaani warreen lubbuu isaanii wareegan isini duuban deebifnee hidhaaf ajjechaani abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii bardhaloonni kuni sissikaa goobanaa jaanii hayyoonni garaan muratinaa muslima isini bakka ganamatti nu deebisa inni hojiitti jijjiirraa quraana saasanii akka nabiyyii fi sahaabota isaanii barbulchinsi gaariin kana yaa ikhwaani hannama himmiine guyyaa fi halkanii hajibbansa qabu dhagayaa hundini jaalattuu jibbituu dhufti nasriin diini abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii bardhaloonni kuni maalumaaf nun dhiifne saboo cirriintuni osoo niif nu nyaattu madaawee duydini bira shimbirrooti yoo laalte isini maaluma taate maal taate yaa cirri saboo atiintuni waasi qofaa miti risaanis darani isarraa baratte edoonuu cirriini eeysumal mawlukkuuti barsilaa inni waa'ii fi hin beeku ta'uu eeysummani oggaa samii deemuu beekir isaan suni warruma oriiti ijoolleen eeysummani isiniin gaafadhaa yaa lukkuu isini maalumaaf dheeysitan eeysumman keeysanii gaafii tooti tuni deebisaa isinii abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni dhugaadha moo dubbiin teeysan tuni hanjamaa afaan guttattanii jettan jijjiiramaa dhadhaa maaliif dhuydan yaa boosa manaamaan ani waan agarree katitichaa deema dhugaadha jirtan moo tanteetun hanjamaa ati narraa qabii meeriyaa fi sumaa yaa rabbi ni gartaa beeyta waa hundumaa yaa rabbi yaalamaa nuna sarii diinii abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni galatoomaan jaangootowwan keenyaani warreen lubbuu isaanii wareegan isini if duuban deebifnee hidhaaf ajjechaani abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii bardhaloonni kuni nuti waa hin hafne mataan lafa kufne ummata muhammad caalaa kan taane yaa muslima arra nuti muddii cinne
tanaafi lafarraa ol ka'uu dadhabne deemuu hin dandeenyu bordollee dhaabbanne duuneetis hin duune bakka yaanne hin geenye duuneetis hin duune beekii ni gaggabne hayaa ni beeyfannaa yoonii fi jiraanne